BMW Connected Drive je inovativni sistem koji povezuje vas, vaš automobil i digitalni svet, pružajući vam jedinstveno i intuitivno iskustvo vožnje. Napredne tehnologije kreirane su da zadovolje potrebe modernih vozača uz praktična rešenja koja olakšavaju svakodnevicu i povećavaju bezbednost u vožnji. Zahvaljujući Remote Services funkciji koja omogućava sa daljine preko mobilnog uređaja možete da proverite da li je automobil zaključan, aktivirate sirenu ili svetlo automobila, pratite status goriva, stanje guma ili napunjenosti baterije ili uključite ventilaciju u unutrašnjosti pre nego što krenete, sve iz udobnosti doma ili kancelarije. Takođe, možete da pratite situaciju u i oko vašeg automobila pomoću My BMW aplikacije na mobilnom telefonu, zahvaljujući 360 stepeni sistemu kamera. Ključ svog automobila sada možete ostaviti kod kuće ukoliko kreirate digitalni ključ u Wallet aplikaciji vašeg mobilnog telefona uz pomoć Digital Key Plus mogućnosti. Zahvaljujući opciji komfortnog pristupa, dovoljno je da se vaš telefon nalazi kod vas kada se približite automobilu, želite da ga otključate ili pokrenete. Connected Drive takođe pruža pristup brojnim aplikacijama na centralnom ekranu automobila, kao što su muzički servisi, vremenska prognoza ili aktuelne vesti, čineći vožnju zabavnijom i informativnijom. Zahvaljujući naprednoj navigaciji i informacijama u realnom vremenu, uz Connected Drive možete lako odabrati odredište putem glasovnih komandi ili putem aplikacije na pametnom telefonu, a sistem će vas voditi najoptimalnijom rutom sa informacijama o gužvama, radovima na putu ili zastojima u saobraćaju. Bezbednost vozača i putnika je prioritet BMW Connected Drive sistema. U slučaju nezgode, funkcija automatskog poziva za hitne slučajeve automatski obaveštava hitne službe i šalje im vašu lokaciju, dok asistencija na putu omogućava da lako i brzo dobijete pomoć ukoliko dođe do kvara ili problema tokom putovanja. Pored bezbednosti, Connected Drive sistem vam pruža i praktične funkcije, kao što je parking asistent u standardnoj ili professional verziji, koje pomaže pri parkiranju, bilo da se radi o paralelnom ili bočnom parkiranju. Proces automatskog parkiranja možete u potpunosti prepustiti svom automobilu, a po potrebi to možete da učinite i upotrebom aplikacije na svom telefonu. I to nije sve. BMW Connected Drive vam omogućava konstantno ažuriranje softvera vašeg automobila u nekoliko navrata godišnje. Na taj način, vaš automobil će uvek imati najsvežiju verziju upravljačkog softvera kao i najnovije mape za navigaciju, bez potrebe da odlazite u servis. Zbog brojnih funkcija koje omogućava korisnicima, BMW Connected Drive je jedinstveni sistem u svetu automobilske industrije.